emakhosini Camagu Lesedi lekhanya umhlambululi amabutho sihamba singamabutho izalukazi we were born maybe 200 years ago kodwa ke please don't forget to like and subscribe angithi ngizokhuluma ngama self initiates. I don't like the word self initiate. Idlozi lizithwasiselayo umuntu walo lonke idlozi liyazithwasisela umuntu walo. Kungani ngisho njalo lokuthwasa sikhuluma ngokuthi you are going to be trained like you are uzoba trained ukuthi ube isoja lika moya noma isoja lobungoma lobo. Now into engicakayo ukuthi manje we find ama self initiate mawa appear exactly like umuntu obuye phehlweni. Ubuhlalu amabhayi amashoba nako konke. All right, asinamona uma bakubonisile siyabonga. There's nothing good ngokuba spiritual gifted. Iyasikhandla yasilimaza. Umthola umuntu alwa ukuthi manje yena unaso lesisipho. All right, asiyithathe in a positive way ukuthi okay lesisiphiwo sikhona ngempela. Now uthwasiselani abantu wena ungathwasili uzibiza self initiate. Yabona ukuthi lapho ke manje because uma uthi uyi self initiate sithi idlozi lakho liyaziyenzela kuwena noma ingelosi yakho iyazenzela kuwena, then why uwenza into eyenzwa abaprofeti into eyenzwa yinyanga? Ezimina ngumhlambululi cishe ngifita kunyanga cishe ngifita kumprofeti kodwa angisebenzisi ini isiwasho saseshop. Isiwasho ngiyazikhandela mina engiphiwe abadala ukuthi okay isebenzisa okuthize usebenzisa okuthize angeke ubone ngisho nesiwasho lezi ezetswaye elizithengisayo kuyiwasho engizenzayo. So why kwamele ufane nabaprofite abanye? Why kwamele ufane nezinyanga yet you call yourself a self initiate? Kungani ungibuza izinto uyi self initiate niyahluba? Yes ngingazibeka ukuthi ngiyi self initiate kodwa ngeke ngizibeke ngoba ngizobe ngilimaza ingelosi ezincedile namadlozi angincedile. Cause ekuhambeni kwami mina ngeke ngizibize self initiate cause sengiyazi namanje ukuthi uma izinto zami kubheda noma kukhona ulwazi engifuna ukulazi, in most cases ngathi in most cases kunjalo ngaso sonke isikhathi ngihlolwa amaphara yabekwa nje kanjalo. Hey i-social media sebayazi ke manje kodwa akunankinga. Umuntu engimthathele ekhanda engaphiwa yena ukuthi uzawungitshela indaba zami nokuthi ngihambe kanjani bonke bangena kumaphara. Mangithi amaphara sikhuluma ngomuntu ongahlali ngisho nakubo, umuntu olala esigangeni estradeni, umuntu isidakwa. Ibona abantu mina abangihlolelayo, ibona abantu abangihambisayo. Kubuye kube khona umama owangikhuphulekisa owakhuphula umNazaretha. umNazaretha lo mama mangenza sihlalela ungazusho ukuthi hayi yimi spiritual mentor sakhe, because that woman she's a quiet somebody. Ungamdelela nokumdelela. Apostoli ngisesepostoli kukhona engikufundile, kubazalwane kukhona engikudonsile. Ingakho namhlanje umuntu ngimazi deep. Kodwa ngizokhuza akunadlozi elizigulisela umntana. Okay, liyazigulisela umntanalo kodwa not everything. Kukhona into yokuthi idlozi alikwazi ukuexplainela ekuyiyona into ekufanele kuyenza. Ingakho ivele ikuvezela ubuhlalo, ikuvezela iphika, ikuvezele konke. Kodwa i guidance uphiwe umuntu wala emhlabeni. Ikuhlula
kuhlula into bese mawuceda lapho nangichaza ngoba abaningifonela nisho njalo nithi hayi mina islami idlozi lazenzela why ungihlupha ke why nihlupha izinyanga nabaprofeti angikhumbuli ngeke uziphakamise khona izinto ezifunwa umunye umuntu inkinga nje manje ukuthi it's a story for another video kuthwasa ama devil worshippers ama spiritual gifted people manje ama devil worshippers they are ama witches more than abantu ama healers ngicocela angithi nabona ukuthi sekuthwasa lezi zincane yazifihla ziphansi kobumnyama what they are doing izinto ezimangazayo yingakho bathola abanemipopi egodlweni yingakho ngisho ngithi choose isigodlo oyakuso yingakho ngingafuna umuntu ngisho ngihlola phambi kwami ngiyoze ukise emanzini ngikuphi insebenzo le ufuthele la uhlala khona why kwamele uzofuthela la kimi ngoba inkinga ile la uhlala khona mawula kimi kuyoba ngathi kuyasebenzeka ngoba isilwana sikho la kimi esigodlweni sami sila ulala khona so kuyadingakala ukuthi ufuthele la yonke imisebenzi engizokupha yona iyenzele lapha siza ukuthi hayi angilelanga ingikhamile okay nayi another solution so ama self initiator amoshile kakhulu ebungomeni amoshile kuba prophet amoshile kwa spiritual world cause bayaphanda they go kuma YouTube and search insebenze ezinzima zama voodoo spirits so bobaba nibogogo bomkhulu ngiyazi ukuthi nibe late anizange nizifundise isinto anizange yonke into esininceda ngayo kusuke kwinto zomsamo angazuthi nyangizwa emakhosini akuyokhanya please don't forget to like and subscribe.